بینرن عزیز و بخیراتن سر سرا سر چعباتن ایشف آنجی ایرو دوی برنامه خدا دوی هفپبینا خدا از دخوازم لگل که هجا نویسکاری کرد همان دمیده تکوشری کرد و کردواری محمود حسن برازی هفپبینه کل دار بخم ما بریان ها هول دار راستی لجبر هندک صدم تکنیکی هندک عرشه درکتن جبر بی منکاری و هفپبینه بوشینن جبر به جاره که دیتر جبوی مجبوی خاطره بینران دی سبی عزیزی دکشینه و هاتی بویا میوان ما که دلال تو بخیراتی سر سرا سر شعبات شباش که کاگری کیف خوش بوم دیدارات جاره که دین متودیتی بخیر ابی ایرو روزا جشنه پیشیه به وسیله هم جشن همو کرد مسلمان جی پیروز دکن بله زمانی که جشنه دا چه بو جشن تجی پیروز دکن تماشاوانی کنولا تجی پیروز دکن ما بجشنه دست بکری همه اشتا بپرسن باشه جشن لگوری تفنشوپا مسلمانتیه دما کرد پیروز بکن دروشکی وهادا افقاسی راستی کم کجیو کشتنو لیدانو اشکنجش عالیه مسلمانا تکرنه فرض جشن بو کرده فرض کرد مادم ما بجشنه دست بکر خودی که آگریم چی بیشد یعنی سه پاری کردان هم بکن نکن مسلمان سه پاری وان باورمندین کرد مسلمان اف بویک اف نشوپیک به 1000 ساله هاتیه یعنی نه آروجه که بدیانه اف یکمین یا دویمین از باورم همو اولین دینین دهری میدا به یکی باورم که ابراهیم وکی ملت میترگید بشه ابراهیم خلیل الله اف حضرت ابراهیم اف قربانیا جبو مروواهی دایی مسلمانش خورا گرد و کرن مال خواه لی از باورم گلکی بری مسلمانان اف کلتورا اف چاندا هیا یعنی مزوبوتامیا ده جی هیا و جا ملت دین جی هیا هر ملتک بشیوه کید که هنک جی طاوید ترسیان هنک جی آوید ترسیان هنک جی باران ترسیان اما هر کسی جی دخواست ام بیجن خدمت که بگید زانه بون تشتک ده پاش و گره دنیای و با تشتا دنیای ده هیا اما هر یکی بشیوه یکی کرلی مسلمان از باورم بیتر بریک و بیکر و کرن مالش پارا و وقت گلک تشتی دینه کج چاندا خلقه گرتن یا چاندا کردان گرتن یا فارسان گرتن خورا کرن چاندا کولی سر و حتی روژا ایروتی ام به جره ورم که تجیه که مسلمان بپرسیوه بیجه چه و بیجه اف حیا روجا ایرو تشتی کتین کرن سه پارت بناوه مسلمانان دا تینه کرن لی نکاره مسلمانان نه لگوری چاندا مسلمانان ایجار دو برده شک و گمان پرن یعنی مسلمانان دا پیشی خدا جبو که کرد قربانی مسلمانان یعنی کرد یکی مسیحی یکی چیزانم جهو کردان نکوشی تبي راست بيجي جبركو او راست بن دستلاتا مسلمانان دانه او چه تشتی که لناوا مسلمانان هي فایده و ضرر ده وان دیرک یعنی باندور الوان دکی اما بیجن ایرو اورپی تف کریستیانن یعنی موها بیجن سه پاری وان اما حضرت عیسی لرجلات نوین در کتیه یعنی مثلا ما چیه تشتی هم تخوازم بیجم یعنی باندورا اولدان سینور ناس نکرین گلک سینور در باز کرن و اف اول تشتی که معنوی بو که و والهیه ده هشی مروفه ده هی داگره مجبور بون هر کسی هم بیجن یعنی اینها تا هنک هری هنک کرده ما به طایبت هم بیجن اف کرده هانه بلکی که نکن قرآن بخونن نزانن کرده نخواندی اما ها بیجن چه ده هی نگرینگه اما تشتی هانی هری گرینگ زانه که اف تشتی که راسته بابو گاله وی کریه اما ها بیجن راسته یعنی اول لناوا ما کردان بوی عادت یعنی نوکی هم بیجن یکی نه کریستیان جهر وهایا اما به داوی بلکی هنکی او کرن یعنی
دها و مجاران بیشن خواستن پشتی 18 سالی دبی یان پشتی مزن دبی دبن دارن ام بیشن ایدی بهشی خود تبی دبی اما ام کسی که ام بیشن بوی آوی تبی نبونه ام تبونه مسلمان بس ام چا بونه مسلمان باب من مسلمان با ام جی مسلمان بود دیا من مسلمان با ام جی مسلمان بود باوریا که هر کس به جاره آزادت عالی باوری خدا چه بگی و چه نگی. بله از گوتنا دا دورادا برم از خوازم نابره که کم بدمه من شخواز هلبستا نزانم بنویسم لشخورا وقت بجن خود جارو بینم جار نازانه من 2013 ویده میزبارم دایش نو دست بیریشه کربو باش دیروکای نا نایگرام لی من اونا هشته مها هشتا 2018 نویسیا و رجوبه روژیجی ججم بو عید بو من ناوه وینا کرا عیدا زاروکا کی روژاوا اگر تا دستوری بده سپازم کم بخوینم پرخوشه بریزداری ایرو عید بو وکی هر جار جلیوی نبون لخوا بکا جلیوی بخویم بون وی جاره قطی آئی بون شویدی شونا کیفا عیده چاولره مرنه بو ایرو شونا نمیجا عیده چوبونه سردانا گورین بکیری لکولانا دوی وان ندلوی که دعایا بخوینن لسر میتین کوم ین زاروکان جبرکو میرکوژن وان جی همان دعا دخندن دنگ میوان وان جدور و دهات الله اکبر دگوتن و بر به دریه وان و دهاتن در و دو خام بو نتوزا گوونده دو کلا توپا بو خوارنوان نانی تسی بو عیده لی اوجی بخوین زاروکان ندکارین کوم ببن بیجاره جبرکو شونا پرا کیرین توش شونا شکر گلد بارین بسروانده شونا گوشت و برنج لاش حوال وان قلیابون لبردری ایرو عید بو لی میوان بی بخوندن دهاتن دیسا عیدا وان پیروز دکرن الله اکبر دگوتن میرکوژن وان عید پیروز دکرن سردانا میت وان دکرن لسر گورستان بکری گووند گرتن ایرو عید بو بنان تسی بجلم بخوین بگلین ببخت بکیر و شورین سربر بدنگ الله اکبر هشیار بوبون دیسان میوان دهاتن مالاوان میوانین بخوندن شونا شکر عیده گلتانین جوان را ایرو عید بو دستو هستی بخوشون ام مجاره خواب بردهام بکن من نخواست از رکلامه خواب بکن تشاشتی نگیجه برنامه من لی اما ور حتی جنش که راست هات راستی قد شمده نبوم سر عیده باقن لی از خوازم بی ام تی بگیجن وکی کرد ام بینا تی بگیجن از خوازم که ام سر بینا باقن کردن مسلمان ایکو باورمند بخود وی هستی دنه کج آلی مسلمانا بتینه خاپاندنه جه کرداره دین پیوسته آن ایمانا نتوی پیوسته از خوازم ویشته بزانم بگمان تجیه کی مسلمان بپرسی وی برسی وک جدا بده تجیه کی کرده کی جوهی بپرسی وی برسی وی هین جدا تر بید اما یا گرینگ هم تشتی که وها بیجم بناوه همو سیستمان زورداری هیه یعنی هم بیجم بناوه کپیتالیزم جی چه بو بناوه سوسیالیزم جی چه بو بناوه اسلام چه بو بناوه همو اولان یعنی بناوه همو اولان دا اف ستمکاری هیه هر سیستم اکنده وحاد بیجم گاوا پیشین گاوا گشبونه گاوا تجد بید بجه و یعنی قناغا کتنی دوانا هر سیاندا ده همو سیستمی که حتی ها هم بیجن دناوا دنیا دا که هاتنه یعنی چند سیستم هاتن در باس کنه هم بیجن یعنی ای بر بچا کولتیه یعنی سیستم آغتیه فودالیزمیه یعنی جی کپیتالیزمیه ما چند سالان جی سوسیالیزمیه دید ویدا ویدا دبن ناوه تواندا زورداری هیه و باورمندی ویجی هنه یعنی وی دمه هم دیگه وی قناعته هر کسی که باوری دیگه جبو باوری خواه بجبینه زوره جب کارتینه
إيجار جبو كنت هري جيكي مسلمان ربيجي يعني أبقى الظلم وزور هاتي كرنا بنابي مسلمان وي بيجي أب كسي كوفيد شتيد كنا مسلمان يعني كاني برسيفة كبر حتي بديتا وي بيجي خدي وها نقوتيه دكدا خدي قوتي وبي خدي القرآن ده وها وقوتي أما تشتي بوي جرق ويش خرا بريد شيء ممكن تشتي كدينه هبه يعني ام بيجن د قرآن ده حيان هاج قال لك هست بيجن هناك ام بيجن آيات هنا جور ده هاتنا دستان هاتنا نبيساندن حسرتي محمد جم خدا شكرنا اف نگرینگه یا گرینگ بویا ربازك جياني وحركات السرد يعني بارك في ملت ما وملت خلقي جي السرد ماشن اما جبو كل السر في يكيد ماشن او كسي هانا باوري بيدكن و بخازي نخازي برسي في وان آمدنه وكان جبركو بجور وغريدايه بالجهه كي جور وغريدايه كنتشتي كي بجور وجهه بغيبه وهاتا غريدان تنكاني للسر ام بيجن فرني قاشي بيجي يكج سبب هانن كو ام بيجن جخوا كسك نكاني واسي نوران درباس كي ابا شما اگر او دي بيجي جگر خون دي بيجي خودج عرضه راكرن عزمان اگر بيشتنا لفر زانبو متشدكر اما ها بيجن يعني قالك تشتات بيجي سيطاير جگر خود اما مشكله وايا يعني تشي كتي جهكي ندياره جبو فيت نكاني جير بيجي چما توهاكر ما چه گناه ما هبو ابقى ظلم المدبي اما من كان ويا بيجن جبر ام چا بيجن عربان اف دين عربان بالتايبت يروجي بلكي ابدا مكدريجه فارسانجي وتركانجي قرن خدمت اخوا ام بنا خدمت كاري بيقولي بناء دين يعني عرب فارس عربان تشتي يعني معاويه ده دس بيكر لايهاني كوكر سيستم عبد الملك بن مروان ابي كر سيستمك دين وعربليزم يعني عربدي بهوا جريدان اما يعني ليش هبطنا به اما فارسان زمانه که دین دا ترکان زمان عثمانی دا هر کسی افغانی هات وقتی که خدا گوتی ببن بشر ببن ملت ببن حزب ببن قوات هف بگرم پاکی و رندی گوری که آیت دبیجن اما هر کسی گر خدمت آخوا لام کرد ام راست بونه خدمتکار یعنی اوید بیجن ام خدمت آخوا دیدکن ام جی دارن خدمت آوان دکن ام خدمتکارن از بارم صدما ایریشکرنا لسر بالطيبات از كردين ازيدي دبيجم ایریشکرنا لسر كردين ازيدي از بهم وكي زرب و دربات داوية بو لجوهر كردواري تشد بيجيش بو هيك چما طيبات ایریش ازيدي اكر كردين ازيدي هر چند در روجي پیشی دا روجا پیشیا کو اسلام چه بیدا یعنی هم بیجم قال لك تشتنا بر كوريا ودريجه اس بر ناخذ متيك من وانا خستيم دمك من نفيسا دبو من بلكي جيانا قال لك اصحابان خانت تايبت يعني كابانا تشبون تشتكرن فشراشي مهات ايه هناك هوالبند سروكي ما خاندر يعني وقت مراب ما خاندر ايجرت جيانا وان بني راستي قال لك تشتي عجيب هنا يعني دمك اسلام ندردك هوي بآوائكي وكي امبيجن وكي همو سيستمي وكي سيستما بارتي المجي يعني دما دبي دستالات تشتكى ودما كدبي ريك خستنك محتاجي مروفانا وخبدي قبول كرن تشتكى ودمي مريد قناعتك دمي يعني وها راست دبيكم مروف بيجي هر باوريك ايديولوجيك دما كتبه سيستم يدي بلا يعني شاوت بيجن دابو نريدين خوا او عرفوا عادتي خويا كافن او خواستك ودا خازي خوا باوري خوا بلا واندكي تدنيري لناف طبعا شيبويا همي باوريان دا شيبويا لي اسلامي بايا جبركو بري وان جلك هبون بري وان جلك باوري هبون يعني بيجن يعني هم دروجلات ناوين تام بيجن خاص هبون يعني كريستيان بون يهودي بون او جوي بون يهودي بون يزيدي بون صبائي هنا مندي هنا يك چه بيجن
او کردین کاکایی بیژن یکسانی او نه هبون زردشتی هبون یعنی گلک ازدین ما گوتن یعنی گلک باوری هبون جبو و باوریان تبا جورتی را که اف باوری همو رش کرن که باوری خود هشی هر کسی کت و نا و سیستمی دا یعنی از باورم دینه یعنی اولا هانه یکمین از دنیای دا از وانی دید دیگه بلکه هنه کسی دین نه ملمه نه خوجمه نه مفتیمه اما ده باوری هم دا دی اولی هانی هری خورد بو که کانه بو دی که به هر شانه که جان مرا در جه برده سیستما جیانه یعنی زاروکه که نش دیا خود به هین امبیجن دقاق در واس نبید که هی بیده الله اکبر تخواند یعنی نش دیا خود به دکوه گوره هر وحال سر تخواندن روجه پین جاران گرک امبیجن افقاس نمی و دعات و تشتو ارینا بکی کو یعنی دکوه هشی مرو دبه ج باوریه که بیتر عادت که هنه تشتن امبیجن هاد ناب چاندا مکردان ده هنه چاندا مکردان ده نه هاتی نیبساندن اما بویه چه جزاگونه که خورتره یا مسلمانانه و نه یا مسلمانان به نه گرینگه اما باید از بارم دو باوری ایزدیا داجی باید هیه شرم قد نبویه ام بیجن دینان دا بلکی نه هاتیه او کرن اما باید کلتوره که هاتیه بیجی موت شرمناکی با بکه وید تشتی خامه شرمه وید تشتی واها بکه شرمه قنج قاتل سر تنبش جنان را بیجن شرمه تل یکی مروبه کی مزن لی زاروکی کی بخوی زاروکی کی بده شرمه یعنی اف شرم بویه چه بویه زاگونه که هاتیه ام بیجن گناه دیسا وهایا گناه وید تشتی مکه یعنی ممکنه اگر زاگونه که دستوره که هاته باید نبساندن کسی ابقاس یعنی چه بیجم نکانه بیا پیشی بگیره اما د کلتور ده هاتیه یعنی بویا ایدی چانده که بیا ریل هر تشتی دگیره یعنی چقاس کس خازم بشکی انرژی زوزو نیش گراندن یعنی بیجم یعنی ها تشتکی پر نورمال بیجه یک خود تعذیبی که د کلان رمشی او شرمک پر مزنه نه بلکه دستوری هناك دولتان دو امبیشن نه گناه اوه یعنی نه قدخه اما شرم کس ناکی و گلک تشتی واحد کردواری دهانه اما یا چند کش مرا باوری بهتر تدویجه چند اما یا جبو کو ایزدیان ادبیجم ایزدیان یعنی برخوادان خراگریه که مزنه مش برخوادان بیتر بیجم خراگریه که پر مزن کرن و هر چند هندک بون پارچه بون گلک فرمان بسر وان ده هاتن لی قانون بخل همبر و باهوزا ظلم و زوری راگرن و این خرا دگرن هر چند کد در دور وان تب کرد مسلمان بون هنه کام بلکی بمروبتی هنه کام بعشیرتی هنه کام بدوستانی هنه که آلیکاری کرده هنه که آلیکاری نکرده لی هم بخوازن نخوازن وی باجاری یعنی بیشن وی اولا کدناوا کردان دا کردان تبخا گوهری هر چند برمای وی حتی رو جامعه ایرو جیمانه دا ناوا ما کردان دا یعنی برمای اولا یزیدیان به تاوی افقاس اسلام خورد بود هر گنده که دا جامعه که هر یک مله که هر یک نظام چه ورقاس تخستن سر مروبان هیا نهاجی هم بیشن هر لگلک باجاری من دا بیشن روژا چارشمه وی کاری مکه چهارشنبه سه‌شنبه شوندا ایواره یا چهارشنبه وتکابی کاری بگی گناه بری دور دا مره کاری تهلیکه ای خطر کوام بیجن یعنی ممکنه تو بکوی تشتک ببی کاری مکه ام بیجن د نظام الجامعه کوبانی هي از باورم للخراسان جهنه کی هي یعنی لخوکرم قلافت ام بیجن یعنی جلو برگن یزدیان او شعر او نظام شيء وارينا او ملسا سبيه يعني او قنجقا سبيه مزنا مجر بجن ملس يعني وانا تب حيا رجا ايرو لباجار مهنه بجن بيرقام او دينو خالتي او وديا مزدان سر خو مديتن ودمه چه قاستش چه بويه
اما برمایا دین ازدیان دهش کرده دا مایا لیت بکی نکی سیستم و چاوت بیجن یعنی سیستم که جهمو سیستمان هنکی جداتر بو سیستم اسلامی یعنی ملت دین دنیف خدا حیران دن وکی آشکی ام بیجن گران یعنی کبر دنیف خدا هورد کرن بیرو باوری نهیشتن اما یزیدیان خراگرد و هم چی بیجن بجیجوان را انشالله جنها و شنده بیتاری افغاسگران ناین سر وان و هیویدارم که هم بیترفا کن بکن بدن سر هب و کرد کانه بمن یعنی توایا کردان لوا دینی کفنان خودی در کفن دست خوش نه مجارا باوریه بگم من مجارا کی بداویه شو مجارا ماجی نه بوله وقتی بجوش بر عیده ما خواستم چند گوتنا سر باخن از خوازم در باسی فرس ندیتر ببم تو بخوا چاد کاری خوب بده ناس کرنه تو گوری yani bu bineri met çrengi kare xobde naskirin bila biner çavat naskir ego tenas nakin hatta hat nevisti anji tenizanın vakit bejin teko şeriya xwa neviskariya xwa tu xod نور مجارة بابتا كنت أفكر بكيكيا خب مجارة مرة تنوي يعني أمنت كبنا أو أخوة أمنو دس مجارة خد كل أوجي بيست بجوي عادي تنم عيدا بنرى بيروز بكن بشكل لا وكجبر أم كرد حميد سري مجبر أويش يعني از بخود بباوي دما إيمانك كردا هم دوی پیشی کردواری به کردایتی به پاشه کی بچه باور دکی بلا باور که هندستان باوری خب چله کاتین حرمت همه جواره حرمت همه چلکی واره شه پروبلم نینه لی مثلا به خلاص نبی هندستان جبوی باوریا چله کاتونه نبویه قربانا چلکی که نکرنه و سیوری خب بلاو نکرنه و چند و هنر خب بلاو نکرنه تشتکی وارتونه خودیل چند خود درد که بله خودیل برجواندی ولاتی خوشی درد که زمانی خوشی درد که حتی جبوی پیشروجه ولاتی هری مازم برکی هندستان به ام در باسی مجاره خوب کن وقت مگود از خوازم که بینری مت ناس بکن نکو از خاصی تا ناس بکن تا بدم ناس کرنه تو خوب بده ناس کرن هم تکو شریعه خواه هم جی نویسکاریه خواه و وقتی بجن او درونت کردواری تو بچرنگی کار خوب بده ناس کرن بله ام تشتکی واه بجم ام پیوانه که واه چیکن دادید زمانه که دا دمه که دا او پرتوکه که اوه هبو پرتوکه که از باور نوگه پا چی بو مامی شغلو بو چی بو پر او بو پر مشهور مامی شغلی بر اوه موسکو های ایجار دگوت چه؟ دگوت روزنامه‌وانه کاتی رپورتاجی که پیره چی که بگه رومان ویجی گوته بو کاورم پیشی پیمان دینن قد که تخوازی لسر از باورم هیزه که دنابا شر جهان دویمین دابویا ایجا گوته بو کاوره ام به هفتره چیه بکن ایجا گوته بو خورده که گوته بو اریتوری ام چیه بکن اما تدیه تشر دیه گوته نا تدیه که ام بیشن روکیتک برتد که عرض به چند متران ده چره گوته نا تدیه سری مروفان تی برین گوته نا تدیه کم حوالت البرتا سکرانا مرنه دکی گوته نا ایجا گوته تی چاپ نبسنی و دمه اما پیمانه که دیدن تیر شما گوت بنویسین ایما ما نبیشن تفتم ام چا بیشن ام بیشن تپرسی خوا بیسی نور بکه و اسوزدم از بچاوی تعزی تشتیم دی و بگوهی روی تشتیم بهیست تشترا بیشن دواج یان آخواه 50 سالی دا بشخواه دمه که من هنگی لسر اوی دنویساند هنگ دوست گفت وانا بنویسیم بگه پرتوکک مگوی 20 ساله برده من اف ناف جیره دانی بو یعنی اف جیانا مدا نوی و پرتوکی من اما وها دانی بو چاوین تعزی و جری اما چاوین تعزی تشتی مدی و بگوی روت ما تشتی بهیستی اما بزمانه کی چاوا بیجن زمانه کی راست بیجن دناف تا آمده ای نه که بیترس بدرسی يعني هذا نكارم مخمة برنامج كده يعني تو بخوز بسرقة
دیروککی از به عالیه باشی و نباشی خوبه اف 40 ساله داویه اف 45 ساله داویه بیشن تکوشینا کردواری تو شاهد ویایی از نکارم هر چی بکنم برنامه کی لازم هول بدم وقت گوتی لگوری وی پیمانه بچ برسه خوشی چپو تازی بکن نه مشکلی وقت نه کشه اما بيجن 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 ام بيجن ملهف كركو تي بيت حفظ شتشتي هات بيرا تتبرسه شتشتي مندي والسليس سد اجيب اشتراس دم بهيستي از ويب بيجن ام بيجن هو كده ممكن هناك تشتغل يعني نا بله نه تو اوي از جامعه دست بکن تو گری لایکی کمی تو ناف شرد مایه تو چند سال مایه ناف پککی ده تکوشینا اموار نبي جبوفي ام شبكن ام هناكي بار بكن پارا پیشین و پارا ناوا خبات ده چندی دریج بگه چندی کرد به نگیرینگه اما امکانن کرد وها بیجن ام بکن دسته پاران یعنی خواندن و مزنبون و لکبوم و یعنی خواناساندن و شر و تکوشی لآلی کی بو و کار و جیان جی امانی بکن سه بش و باشتر بی سه بش امکان اگر دوی بله بگو من ورچه بیلی امی نتنی سر به مجاری باقن چونکه نیرین اتن سر پارتی و هیز و تکوشین و روشا کرده یا ام بیجن دوری که تبلی نبو بی آنجی پارتیه که تبلی نبو بی سر واجی نیرین اتن چونکه شاهده وایی بله کرم جبوب که تماشاوان انت یا گهدار انت سر وقت بن جوا دیدار آمه و دوی دیداره دا بناو صدان شهید بین گوتن و بناو صدان انسانی هانه شهید زندین ساغن ورن گوتن هنک تشت ممکنه نل گرد لیوان بن هنک تشی و هیویدارم یعنی اما هنک پردار رش آنی هنه ما پر بکورتی بیجی اما وی پرده هنکی هلدن جور هنک تشت ورن دیتن ورن خویا کرن کو د میجی هن کسان دا ام بیجن وکی پرس دمینن د جیانا هر مروبه که دت بخوازی نخوازی يعني تشتي جرينجي هنا وين نجرينجي انا منور حريق جيانا خب بيجن والله ممكن ابرد رجلي هنك قونا غندوا قونا غاندا مري وقت بيجي بريارا جيان ومرنه ددي جبو في ام بقرنا يا فرصه تي سري نابي من محمود حسن برازي الهريما كوباني گندکی نيزك كوباني دايكا مدگود سال هفته و ددیان دا روجا ددیان یا پاش جشنه هاتی دنیای یعنی اوجی بدی و دمه همان نه هاتن نفساندن یا نه چون قید ند کرن یعنی تومار ند کرن نه یعنی که مها دهان سال 1907 و ددیان مها دهان از باورم که دهی دهان هاتم دنیای از هاتم دنیای پشتی مرنا دبرای خویم بچوک از هاتم دنیایش بو وی اسنه کی چوکیا خود دلالی مزم بوم راستی بو وی میجی خود همو مریم برحمه خشابه کی هنه کی چاوش تر بجم یعنی دخواست استیکر نف خواندنه و درد نخواندنه تبو لدر وقت خبتی وکی کارمندك لسعودي عربستان دخبتي للداوية الصالين اما حفتي وششان داز باورم شو حياة صالي نودي جبو في دقريا بخواست كان بيجن استيكر نيف خاندن بيشتي وزني كي مزن بوم مالك مهبو دابو خانيه كي مهبو يعني بري دكانه ويبو دابو ما مست بله جر ما مستتم حسابك المال ما بون از دو چو مدهات مددا و دستاند سه شیرت لما کربون خواستم اشترى بيجن دقو وقت بيجن الحمد لله محرس يجيب جنانين يعني بوفي من سه شیرت لما کربون یک دقو خواندنه ما تركينه یا دو يمين و جگاره مکشینه یا سسیان جي دقو
از مروفێکی دیندارم بخوازی نەخوازی پێنج جاران چوو بۆ حەج ئیجا مەجبوری ez li ser xeta wî herim ji bo vê her salê carekê ku ji Saûdî vedigeriya mewlid çê dikirin û min ev qesîdî misilmanan evê ku mewlidan de dibêjin tev ez hîn biçûk bûm şeş heft salî bûme ezber kiribûn yani hîngî ku wî dubare dibûn her sal dubare dibûn îcar ku xoca dihat dibûr kêreka mirûne û em li gel me bixwînin ya girîng çi ya girîng em bêjin divê ew de yanî hêviyekê mirov pêş xwe datîne ku vê hêviyê mirov ber vê here yani tim wê ez tê vedidam ku min têkê nav jiyaneke xwandinê û yanî weka ji te tiştekî din bêjim ez zû mezin bûm ez biçûk bûm ama ez zû mezin bûm yek ew ne li mal bû di ez mecbûr bûm kar û barê malê jî rabim piştî bazenekî mezin bûm yanî nede salî bûm yani mal tev dest me da bû ya dînê ji ber ku her di birayê min wefat kiribû miribûn ez ê mezin bûm ji bo vê ez zû mezin bûm yani mecbûr bûm ku ez geriyam îcar piştî ku di partî hatin wan bêjin ketin yani bi rastî ew qonaxa heyştî heya nodî yani tiştekî we haş te re bêjim min zû parçebûn dî yani di jiyana xwe de min zû parçebûna Kurdistanê di riya parçebûna malbata xwe de dît yani malbata me xalê min apê min li Sûriyê dijiyan em ji li parçeyê binxetê li Sûriyê bûn ama xalê min li Bakur bûn li Rihayê bûn îcar ji bo ku tu herî ziyareta wan sala yekemîn car em çûn ez bawerim di heftê û şeşan da bûn yani piştî ku tu çî li vir sîstemeke li wir sîstem zar bûm ama hîn di bîra me de ye em çawa çûn em çawa ji tirênê avît em çawa derbas bûn em hîn zar bûn yani cara duyemîn ez bawerim heftê û neh zivistana heftê û neh û heyştî bû tiştekî wiha bû ez xwîn dikim yani wê demê tê bîra min jiyana xelkê me yî bakur yani jiyan çawa bû ev çawa tu bêjî yani wek me got em di malê de parçe bibûn yani hindir mala me de tu bixwazî nexwazî mirov alê dayîka xwe digirî eger dayîk alîgirê dayîkê ji ber ku bavê min tim ne li mal bû te alîgirê dayîk jî em bêjin tim li ser birayê xwe ye û li ser diya xwe ye û li ser xwîşkê xwe ye yani mal tev çû bû bakur bixwazî nexwazî vaya bi te re hestekê çê dikî ku em yani malek di parçene ew yek ya diya di piştî salên heyştî da nizanim belkî li herîma Wehebê tinebê ew bi Tirkî digotin gorişme hevdîtin hebûn hevdîtin dihatin xelkê Sûriyê tev dihat li alê ber sinir disekinî leşkerên Sûrî dihatin pêşî her wiha ji alê Bakur da jî dihatin îcar ê li herîma Kobanê kevê paş sikê tirên dadanîn tirên dikirin pêşî ji bo ku ev din nebînin mesafeta 100 metrî ban dikirin destan kî miriye kî sax e kî bûye kê wefat kiriye kî nizam kî kuda çûye yani te tamaşa dikir ev berdewam kir ez barim heta heyştî û çaran pêncan jî ev dîmen dihatin dîtin yani ev tişt rastî te wekî filmekê bû wekî filmeke sînemayê ji xwe min ewek nivîsandiye çîrokek min nivîsandibû min di sala 2001 da di pirtûka paytexta Rûtan da çap kiribû yani ew çîroka min nivîsandibû ew tiştê ku min dîtî bi navê evînê Sînor qetand yani ew heta niha jî ber çavê min nezanim kî dihat û kî diçû esker çawa li millet da him li Bakur him li Başûr yani Rojava rastî dîmene giran bûn ya herî ji vê girantir mişterek got xaniyekî me li paş mala me hebû berê dikana bavê me bû rehmetî rehmel mirî tevabê îcar bavê me dida mamosteyan vê carê xalekî min hebû
بری اوا کوبانی دا شهید کد کمکوژیا کوبانی دا روجا داویز کمکوژیا کوبانی دا اما باکر نشته بو د سال هفته دا قاچاقچی بو دما کو به جره شورشگر و پارتیزان و جباکر در کتن و بری ویج قاچاقچی دوین دهاتن اما تشتی کو تی بیرام من یعنی بجن پشتی سال ایدی کو از 7 سالی بوم یعنی ها وقت دیمن لبر چاوی من دوانی دهاتن تایبت جی پشتی سال هشتی يعني بدي تشوز خاطر دكاتره الشر وبيلبوا ارينا وبيلقوا عمل سر ديجريا وبشتي كوهاتن علي سوري اما بري وي كو بشتي وي كو شورشگر دهاتن من بيجن وملت جبر جونتا تركي ريفياي بشتي كنت صار حذر وناس حيشتي ده حكم جونتا هات يعني هير سكتين دلي تدا تشي ذكر ياك ديجريا ياك امبيشن يعني مدديج بركو از دچوما جمانا مجمارا خارن دبرو مجمارا خارن دواني و يعني وقت بيجن خدمت اوان دكر وخالي مراد هاتن حتى حريق دچو امبيشن جي بود خواست هريكي يعني خالي ما او در باست كرن سينوري كوباني تا امبيشن جربوس يعني تقامشي وا سينورا باش ناستكل وش كمن درجه قاچاق جيبو وای چه مرا شکر وانا تب کوم هفته بك يعني د ناف هشو ميجي مدا هم دواره پراتیکی دا یعنی برچاوان هم جی دواره هست و نرین دا از بکم نکم گوهرتنه که جو خبر چه کر یعنی ابیا باندوره که مزم بکو که متی وده پشتی کویدی از هنه کی مزم بو میام بیر بر و از واتشتانه هم بیشن زود تکه من نفس سیاسته یعنی هم جی مشترک پیشی دا گوت یعنی از زو مزن کرم یعنی از تمنی خود مستر بو وای هیچ کو از تک من سیاست یکمین جار از بارم د 1985 دا گروبک گریلا لبیراچیک د مها گلانه دا بود د ناف گنه ماندا لبیراچیک یعنی هری ما بیراچیک شهید کردن کی بون باور از باور میکی ترک بو باور یک جی دبو یعنی مروه خالان من خدرها بو فایق بو حجی بو جوان پشتی کو شهید کتن و ایدی داین و ستاندنی پارتی کو هم بیشن کتن نف یعنی وقت بیشن کادروی پککی هریمی چیه بود دی پکش هشتی دهات به تایبت کوباین را بیشن زود گیشت اما ده هشتی و پنجان دا از جینه که مزن بوم گیشتم یعنی ایدی کو کانم بدم بستیم و دما کو يعني خبري هم بيجن دنا واقع شغجيان وكسي جنيف بارتيان در ريفيو دهاتي بخازي نخازي يعني دما كم تجوان را دبر حتى چاي جوان را دبر يعني خارج جوان را دكر بخازي نخازي يعني هم بيجن بخاله مرا دهات مال خاله من دين پشتيگوهات سوري يعني وانا تف از من روشوان ديت جبو في از زوكتم نف سياسات يعني بتمنى دي بتشوك از كتم نف سياسات ودي سیاست را وقت بیشن هاو مدی از نیف سیاست دادم نظام چاه بود. باشه هات گرتجیانه تا حتی ویدره بیشن حتی ناسکرنا پکه کی وعطنا وانا یا کوبانی بتأثیر بونا ونا یک سر تبریار داغو تری چی آن لویدره تبلی خباتی بوی کوبانی تبلی کار بوی و نرین اتن لی چرنگی باز بازم و نه از گلکی هیامش روجاوا هیش یعنی مش گلک خداخی بیرنگی در باز کنش بر هیامش روجاوا گلکی بهتری خود تبلیغونا گل روجاوا جونا پکه که گلکی جدا وجیه باکر یعنی جیه سرخط جیه بن خط گلکی جدا تر بو او جبر و کی وکی kültüre ki vok çandaki lihat bu her malbat اگر کورکی خوا کچکی خوا انج زاروی خوا وقتی تبلی گریلا نکی جره وقتی شرم دهاته ل دناو لباقت شتکی وها زیده تونه دیو باقی کو زاروی خوا تبلی کرنا فرقیه معلوماتی کو زاروی خوا تبلی کرنا زارو خود چن تبلی جبر و یاته به ناس کرنا کی به عالی وقت فکر کی شیعیتی کمونیستی بو آن سر هستن کردواری و تاثیر وانا باکور و شرق و دکن
تسیرات چی بوو بێتر سەرتەکرد ئەمە بێژن کە کاگرێ یعنی دناو وەک جم و جۆل و تبزاو و تەفگەرە کو هەیدا و بخوازی نخوازی پارتی کوردی لە ڕۆژاوا هەبوون بەریمە هەبوون خەبات دەکردن ئەما تەفگەرە وانشترە بێژم چا بوو یعنی یان قەلسییا وان چا بوو قەلسییا وان دا ناکەتن ناف هەموو جیواکێ یان هەنە کەسێ بێلە بوون هەنە خاندەوان بوون یعنی نەبوون پارتیên ku gel tev bidin berxwe ev ya qelsiya partiyan bû û ez bawerim di vê dawî da her ne hemû bin jî gelek li xwe mûkir hatin ku ev ya şaştiyak bû yani partî tenê bi ewan çiye nabin yani partî tenê bi kesê em bêjin xwedî pîşe yani bi tixtoran û mamosteyan û filanan û filanan partî çiye nabin partî gelekî tev dide berxwe rast e belkî vana bibin serkêş tiştekî baş e ama gerek yani di şêstî da dikanim bêjin hîn berî şêstî da pênce û heftan şeşan da tevgera Kurdî hebû ama cem çend kesê bêrli bû tevger da neketibû nava gel teva tiştê ku di salê heştî şûnda da hem li alîkî em bêjin şerê ku li başûr dihat kirin û hem tevgera ku em bêjin li bakur dihat kirin tu bixwazî nexwazî partiyên Rojava piştî ku gelê me hemû partiyên li bakur derbasî herîman bûn bi taybet jî ê alî em bêjin ji Diyarbekir da bigire heya Dêrsimê heya Tadigê Dîlokê û wê herîmê yani em bêjin hema nîvî ew ê nîvî bakur tev de alî Kobanê re dihatin diçûn tu bixwazî nexwazî yek diriya Merliğî ra yek diriya Dostanî ra yek diriya Hevaltî ra yani ewek çêbû tevgerek çêbû di nava va hatin û çûnê da va gerê û vê bizavê da hezkirinek em bêjin hîn berî ku têkevin em bêjin kadro çê bibin kadroyê herîmî yani belkî hinek kes wa texmîn dikin em bêjin birêz Qereyalan belkî zêdeyî 10 salan em bêjin li herîma Kobanê û Efrînê we deramayiye ama kesê ku di Rojava da rastî partî kirin yani em bêjin ketin nava her malê û her cihî belkî wanî wî di riya çend kesan ra çend mirovan ra kanîbû em bêjin hereket bikira lê piştî ku kadroyê herîmî çêbûn wana PKK millet da naskirin û kanîbûn bi hetê ketana her derê tu bixwazî nexwazî kesê ku ji bakur hatibûn hinek problemê wan hebûn yek ji wan problema ziman bû yani kêşe hebûn kêşeya ziman tedî kadroyê pêşê tev da bi Tirkî da axivîn ê hane herîmî em bêjin ê herî ez bawerim ku baş belkî ji wana birêz Qereyalan bû ev ji ber ku xelkê herîmê bû yani maviyena gundê wan û Kobanê tenê çend kîlometre û têkiliyên eşîrtî û ê malbatî jî em bêjin bi herîmê re hene ew wî belkî kanîbû zimanê herîmê dîsa jî ew yani em bêjin ev çi dibêjin peyvên hane siyasî û erêna tev bi Tirkî digotin ji bo vê nikan bû têkevin yani min carekê hevalekî me hebû Şehîd Ehmed Hemze her dijî Merliğî jî digên hevde ew Qereyalan ji rojekê diçin gundekî birêz Qereyalan deng dike hinekî galek dibêje dibê birazê bi Xwedê dibê em tiştekî pir ji te fehm nakin dibê bira mejêr digot Cin Elî dibê bira Ehmed ji me re deng bike Ehmed hinekî yani him ajîte jî dikir zimanê xwe jî xweş bû zimanekî wayî ew dikir û him jî zimanê ku gel jî fehm dike dibêje qesda min ji vê gotinê çi ye yani dema ku kadroyê herîmî çêbûn di her bajarî da êdî gihîşte astekê ku êdî te têkevê her malê ama baya çaweke di sala havîna heştê û pêncan da bû bi rengekî resmî em bêjin miva partiya diriya tedî berê têkilî û çûno hatin û diriyê qaçaxciyan ra û diriyê filan û filan ra me nas dikir ama ne têkiliyeke resmî bû lê sala heştê û pêncan da xortek hebû şehîd ket Serhat digotin li sala nû û çaran li evê şehîd ket Gelareşê diwa çi dibêjin erê dema belkî
دوێدا گەل 49 شهید دین شهید کرد راستی وایی وەک مامۆستەش مڕا هەم بوو مامۆستە هەم بوو هیچ کو ez tevê bibim hem jî insanekî zate di nav ez bawerim di nava vê tevgerê da însanê nizam kesî din belkî hebe ez texmîn nakim ez bawerim ê teke ku ji dê û bavê xwe tenê bû birakî tenê bû çû û şehîd ket yanî birayê wekî dî nebûn ama dîsa jî camêr çû û şehîd ket Xwedê bi rehma xwe şakê diriya wî ra min nas kir yanî ewiya bû berpirsiyar min ra bide hineke din jî hebûn lê ewiya bû berpirsiyar min ra bide bistînê me grûpek çê kir di havîna heştî û pêncan da bû ez bawerim çi pirtûkê habûn ê Mezlûm û Xeyrî û Kemal wan nivîsandibûn û pirtûkê em bêjin yanî tevî ku em ne êdî ez bawerim wê de wê salê ez çûm pula ê navendî yanî ê hefta me grûp çêkirin me ji Mughrib da xwe dikir xaniyekî heya em bêjin saet heya nîvê şevê derbastibû em 4 kes bûn me dixwand gerek ne tenê yekî dixwand yekî werdigerand Kurdî yekî wek dibêjin ewa wê dida kurte wateya wê dida naveroka wê dida me bi vî awî yanî pirtûk ber qeda danîn pirtûka em bêjin disit ez bawerim wê demê rapora siyasî jî hebû rapora siyasî a konferanseyekê hebû a bergiriya Mezlûm û Xeyrî û Kemal di berxwedan jiyane pirtûkek bi navê wê hebû hinek pirtûkê dînê hebûn me vana tev çi kiribûn ê hane ku me fehm nekirin ji me ezber kiribûn yanî me ezber dikirin ji ber her yekê yanî her paragrafekê me 5-6 caran dixwand û bi mehan piştî ku em çûn dibistanê eviya bû çi yanî eviya êdî em bi vî awî ketin nêv xebatê di du ji wan şehîd ketin em 4 kes bûn sala heştî havîna heştî û pêncan da yek ji wan Restem Xelîl Zavrosê şehîd ket erê yek ji wan Hemze li Cûdî şehîd ket sala 97 û ez saxmam xortekî din jî me ra neçû zû dev ji me berda ew jin hal vir Almanê dimîne emer em 4 kes bûn ama hinek tiştên ecîb ji teref vê mînakê bidim yanî ev qas me xwe di xaniyekî da her der girtibû em her çar diçûn me cira bixwara ji mal biribû ji bo kes nebîne me cira vê dixist em rû diniştin bi dengekî pir hêdî me dixwand û pir hêdî me digot îca havîn bû dedî xelk li derve radizê xelk li derve radizê radkevin nêzîkî kêmî 100 metroyî li nêzîkî li pêş odaya ku em tê dane oda jî li ser ya ku ji Kobanî diçe Heleb havînê jî dedî ev makînê ew tên ê bara hildigirin yani ê genim û ca û tiştê wisa dibin darin rê vala nabê û ji paş gir derdikeve mesafeta em bêjin hîn 2 kilometr 3 kilometr dûr e ew her der dibê ronahî îcar tedî li Cemel Kobanî jî eybeke pir mezin e yani eger em bêjin yek nê malekê û tu ji dûr va werî li malekê guhdar bikî yan tu tiştekî din bikî zilam ew camêr li ser termê em bêjin term yani seko rûniştî bû ez bawerim xuşka xwe bû sê çar keçik jî hebûn xuşka xwe bû xeberê didî kê dibêje dengek ji vî xanî tê îcar ew ditirse tedî sam û erê nahebin û tiştek hebê sanî zemanê berê de digotin cin bin sam bin tiştê wiha bin îcar carekî me dî zilam rabû çawa deng tê tê wela ronahî vê ket û vemirt û deng tê zilam rabû kilêşa xwe hebû yani tivinga xwe ma gule da ber hat winkîne deng nekir me çira vemirand di dor xanî ra çû hat me vemirand me darekî xorç dayê ber derî ji bo ku nikan bê xwe da derî ver nabe ji hindir ve girtiye bîtir ew bû yanî wek dibêjin tirs ket dilê wî dorê re zîvirî nebû wa kir nebû em bû bê ku xuşka wî belkî em bêjin yan diya wî yani xewndîn ka
ما درنگ شبه ساعت 11 او بویه یعنی به شبه ملت رات کبه ایجا ام دخوازن درکبه امریکا درکبه جبر کو ام درکبن حق ظلامه کو ما بکشی شما و بیجه وانا هاتن ام بیجن مالا ما یان سبا ام بیجن دزی هاتن یان سبا جنان هاتن یان يعني حق خواه ام نکام بیجن ام کی نجی ام چه نجی او ته هر جاره ته دور خانی را زیوره ام کرده بن او داری ام بیسا دست پیدا کرد ام نزانم که دنگ ما دنیا او دبه دنیا لال دبه کر لال دبه ام بیجن يعني آرام دبه دنگ دچه وانا شبر وانا سر خدانیه دنگ دچه وانا و او ته المهم جارك دست سه جارك او چاوا شخو جامعه دور ابو مروه کی گجر سه مرو سبا خاطر هفتی متر عرض کشتن از بار موید دوی دمی کو هم دی بونا و ما هر چرم بکوجه یعنی پشتی به چند سالم بود سه براب سر هفت داشتن از بارم کو هم دی بونا همش دست بینه فت یا پشتی مخافلتان هم او شو هنه که وا آرام بو هم درکتن قصدا مجوه چیه؟ اینترنتات قطبو از بارم تی اینترنتات قطبو دنگی تدبیسم از آنها بچه کی دنگی باش ملبیسی آنها کاری دوام از دنگی تدبیسم کار ها هنه کی با خود دنگی تشو دنگی من نایتن ها اینترنتات چولی نه باش نه تام ها حتی نه چه مولو خوش بیانه نزانم ایجا پشتی کنم چون دبستانه یعنی پشتی کنم چون باجر کنم لور بون راستی 3 مال 4 مال دوست ما بون از کام تک ناوی وانجی بیجم سلاف جی دکم 3-4 مال برای دوست ما بون یعنی حز دکرن ایجا ارتدی ام دگریان ازو قسمامه که خوابون شهید حمزه ام چون ما هم خانه گرت مال گرت ما دخاند و کوبانی یعنی راستی تنی که پناستکی د سال 86 دا بوجی مننک پرتوکین کردی دیتن مهم خفیری کردی که هم او چیروکی کردی و تشتی کردی جی هنکی دخاندن راستی بخوازی نخوازی یعنی د زمان مدا سال از بخواه بناف دکم سال نوبری 80 حیان نودی ابصاب سال بزاوه که نتوی بو لحر داره همو پارتیان دخواستن آلیدری خواهد چه بکن تشتی که پری باش بو که کردان خاناسی داین استاندن چه بو هر چند کشاشتی جی هاتن کرن جوه پارتی یا جوه پارتی یعنی تشتی نخواشی هاتن کرن لی به طایبه دشبور رجاوات بیشم دناو خاندوانان دا چه خاندوان ناوندی چه دوان ناوندی چه زانکویان چه پیمانگهان یعنی حرکت که مزن چه بو و ایدی کردینی و عربویش هفته که هاتا جدا کرن هرچند گلک کس هبون دچون جبوک جه خواه بگرن دناو عربان دا یعنی دن بیجن دکت نو پارتی عربان دکتن خواه بوان خوش دکرن بجبو مصلحت بیجی یعنی جبو برجواندی خواه بیجی نگرینگه لی فکر و رامانک باندورا و تبگرین کردی لسر ام بیجن وی نفشه حجتی نودی در روجاوا داد بیجم باندورا که مزن کرد ما دمک دریش یعنی نیزی که بلکی 10 سالا ما هم خبات کرد جخواج مالی ما بکم لورد خونن جبر کل کوبانی جی گلک باندور لسر ام بیجن یعنی باجره کی کردیه دولت جی گلک داغت کرد جبو کو کومبون چه ببن و جوین چه ببن جه پرورده چه ببن پرورده کرد و دریش ایجار حوالی می باجری کوبانی جی جمره دشان نوی درش خواهد مالا ما هم بیجن جه بو ایجار نیزی که 2 سالان جی بلکی یعنی حتی 88 ما هم دچو دخواند هم دهات پرورده داوان پشتی نیبرو هم بیجن هم یواری دچون
لناف قل ما خبات كر يعني ام بيجن ام جهشتن جهتي وها ام هافين دهاتن دشون ام بيجن بندان يعني ما بقولنا خالتيا فلان كس خورتك مرل دبستانيا خالتيا خال فلان قندي زوجيه ما دريا خالتيا ويرا او خرات بر وام دشون دكتن وين مالي وما واق بندا جوين شيد كرو دردور اوان طبي هناك ام بيجن بلكي زود هاتن هناك درنگ دهاتن ليه يعني إذا ما مش باور بون كم قانون خباتك وها برحتي بكر يعني ام بيجن 14 سالي هري جبينه كي تشي بكي 5-6 انسان جار هبو نوروزان ما تشي ذكر ام بيجن بلكي 5-10,000 انسان جابو ام داخفين هناك هلبست من ود دمي هنا يعني داخفي خو بلكي نها هنا كاس ام بيجن تدبي داري راستي شرم دكن ام لب تايبت جبر اوربا زارو كي ام بيجن 15 سالي 14 سالي بلكي هناك شرم دكن لفيش ملت باخ تهري هم جبيني سياسي جاري ديرو كذا بقرا جاري چاندا بقرا جاري سياسته دا بقرا يعني اوك مرة چه بو چت بيجن باوريك ويركيك بمرة چه بو ام كتن نافا بالتمامية ام كتن نافا تفكير بچه هزری و خبات کر آجیتا بچه هزری خبات کر فکریتا یه کردایتیه یه شعیتیه یه چیزانم اثر چه بنگه هزر آجی فکرتا خبات کر بالطايبة اشترى بيجم يعني بيشي دا فكري ما فكري نتاوي بون طابي يعني ام بفكرة كان نتاوي تبي فيت هفقريبون فكرة سرخبون وازادية كردستاني وبالات ببي يك يعني اما بيش متيكا بنظام مجاران يعني روجا كام شكوباني دركت ندقوام دفرة دارن اما ديار بكر اما ولات رزقار بكن دباشير درها رجورنا كوباني يعني ام نهاد باشر دارن ليامت باكر ورد ام بلكي خيالنا خوشن يعني مروف خيال دكي لي تشتي قديم بيجي بتايبت بيشتي كنت تفكر قالك خورت وشر وحركات شيبو يعني ايدي حرتش زلال بو دوري صار نودي وقالك خورت شون وهوالي شون وام قالك جاران ام بيجن شونه اكاديمي وفقريان وتفكر وفردا ودا خازم في بيجن بيشتي هالبشاندنا سوفيتي تسبش خو رادبي دولتك ده دعوا كده يعني اگر نه کرد بیایشتی ببیای کرد اگر نه ولد پاریس بیایی از وها تخمین دکم یعنی بلکه از شاش بود نزانم تی ببیای انسانی که ولد پاریس دفجه برد ظلم و زورا که دشمن تنیل تدکی يعني ایدی جاوه تفابونه يعني كوكي نفشه ما جاوه تفابونه تحرتشتي بير دبي السياسات الدخوني دبيني ديروكي ما ديروكي شورشك نما ونخاندر ما تبع ازبر كربون بلكي هناك بيجن بتشوفون ممكن فهم ندكرن كار شد بيجن يعني ام بيجن ما كابيتال دخان ماركس تشوبوتيه جوان ناجي كسي دخونين فهم ناكن يعني نا سنديكات ونا كاردينات للرجاوا ولسوريا نينن اما يعني تشتي هناك ما قرق وماجي راد كرج بو ما في قلان وجبو ازادي وجبو ديمقراطيه وجبو فلان تسبه جخو شيار دبيت نري دولتك لروسيا هاتي ابا كرنا شاو تخورتك كرد بي وتلسر هش وماجي خبي وتنخازي كدولتك تهبي يعني از بيجم كسي هاني كد ندبي خيالي دابو ممكن فهم نكربي نجشت بيوي باوري اما كمروفكي كرد دبجي برده تاني ام بيجن شورشا PKK هبو يا شورشا برزاني هبو يعني بزاب وتفجرك خرد نافا روجلاتا نافين ده هبو شرق فلسطيني هبو نظام شبو اما او تاني بس بو تحر سبر رادبي ناوي دولتك نه كوب قاسي ام بيجن سي باجارة تانينه ما دخان در راستي ما ديروكا كردستاني ام بيجن يعني باش تبيرا من حيشتي وحفت ديروكا كردستاني ما زيادة دخان يعني ام بيجن محمد امين زكي نويسان دي ما دخان ما خلاص ذكر يعني جرك ما برتوغا خان در سير حياة سريعة ما جوه دمه داد بيجن دم هري باش بو خواندن بو يا شرف خانم بيجن ما شرف نامه ما خلاص کرد يعني ما دخاند و دوباره دکرن يا دكتور قاسم رو نویساند بو رحمتي يعني ما بانا تف دخاندن بلکه نوک باکر بو جبرکو امکان پرتوکان هبو هم لجام پارتیان هم ورداوی دم بدست خستن لما راستی دخاند و همجي ام ديريكت دنابا يعني ام بيجن دنابا تكوشين دابون اوه هيشت كو ام
يعني چاوا بيجم از هم جاران دبیسم هن کس دبیجن اف کسی که تبی پیکی بی میجی وان هاتی ششتنه او لگوری نیرنا خود بیجن هنه کس نویسکارن هنه کس زانان هنه کس روشنبیرن از بیجم نا قد میجی ما نهاته بو ششتن بس میجی ما کردبون کتبی کی يعني میجی ما دا کردبون هبو گرگه ام انسان نتو پرورن گرگه ولاتکی مهبه ها پیکی کشان نهاجی شکل کنی ببوره نهاجی گله کسی که قاشو yani dijî siyasete Kurda hema kêbe xwe pir zêde wekî muxalif dibînin, wekî hember dibînin, xwe pir rewşenbîr dibînin, bi zimanê Tirkî tev digerin, bi zimanê Erebî tev digerin, an jî pir zêde xwe bêjin rewşenbîr kuşkuşe dibînin, dîse bi wî çavî me dinerin. An jî kesê ku şûyet nav şerda maye wekî bêjin dîse biçûk dibînin, dîse بێعاقلی dibînin. Titkarê wê navberê di ser wê jî şîrova bike. Yani ev dema xwe de eger tiştin hatibine kirinê wê demê de, wî temenî de, di wê demê de diviya herkes wê bike ya rastiya ve hereketê xwe pekekî an jî partiyekê dî Kurda re tune bû. Di dema xwe de eger tişt divê werê kirin nehat bêkirinê, ew ji bêkêriya hineke dîtin ne hereketê xwe bi nezanî û cehiliya me ve tune. Ez bawerim. او چت بيجن او سربستن وقت بيجن ام احترام دكن رايا وان بلكي شاش بن بلكي راست بن لغوري نيرين اخوا اما ياما بشتي ام بيجن اوقاس پرورده ما خا پرورده کی انسان خا پرورده دکی يعني بلكي ام بيجن یک تشتكي بيجت بي باندور خلطه دکی اما مرو خا پرورده دکی ما بشه برود خان ما جاب خان نهشتن هنگي ما دخاندن و پرتوگه گجبرونه و یک جبرونه ام دچون ام بيجن باش دي بیرامن جبنا يكي لقندك ما شكر هين صاغ النهاج تكليم مرة هنا ترجمة ندور يعني حيشتي وشن بو حيشتي وشش بو حيشتي وشش بو يا مين جبنا مشور نشتن بري هبالة ما حاضر كربو أو هناك ماستر بو وكادرو بو يعني كادرو كيبون كسيكو إيدي دبج مال وملكي خو تشتي خبردان وتبي بيكي بو يا جرين شيء أرونشتن بدي دبنا خالان مجي الجندك نيزك جندي مابو بيس ظلام زياتر نشتنا تمشي من الناس لكنه حروت يعني جمع ودورن يعني تكليم ملات راخاش بون يعني قلت دنكيه يعني عمري من كم سال انا مشترك قلت يعني 14 سال نهري از چه بيجم خدي تشتي كوي الجند دين قلت بو تشتي وي الجند دين قلت بو من او بي ميجي خدا نبي صاندبو بيشتكو ما خلص كر وام دركتن من مشترى واجي نقول يعني هنا حالي مي مادي باش بو يجر بلكي جويجي هبال زوج هيشتن من ماتور هبو يعني من صاركي او ذكر ماتور ذكرينو دفروتن روشه ما باش بو هذا عالي مادي دا ام بيجن بابا من عرض قرتم خو هم خبتي وكي كارمند السوفيت خبتي همجي قدام مادهات ام بيجن 1000 دونم ام بيجن لقندان دقرتن چند گند دقرتن چاندني دقر إذا شفير لسر خبتين إيكو كار دكرم تراكتور أنا ورداوي ده مجي موتور هبو أزجارنا دشوم جامعة تشتك بوان بي وست بو دشوم دهات مش بركوا دشوم مدرسة إذا هبالكو دهات مش بركوا موتور تم حاضرة وأز بخوش حاضر متكونم بواره هرمارم في جندي جبينك قصدم بتشي بيشتي كون جبينه دركتن جبينه وي جندي بقول شاو يعني تا خفتنا مع عجبون قوم تبيبك من تنجي واندا نكربو أما من شقود متشل قند يدين قلت تفل قلت بو ذات من يعني تشتك دبالا مدى هين تنو هين من خاندن جي براو نكربو بس اما تشتك تقولتي مدي بزمانك فاش بيفنا وقت بيجي داقرتنا مروفان برفخارا دكشينن من او بيفانا تف از براكرن والفي قندي قلت يعني قصد من ما وها دس بيكر دريا جنان را ودريا دوستان را ودريا قالان را ودريا مروفان را اما بشتي كم جيشتن في باوري هنا كاس ممكنه وهاتي بقن وانا بلكي ميجي وان نلسري وان بو وانا ميجي وان هات ششتان اما كان بير راستي ببينن هر خورتك 14 15 دما خناسينا خدا حتى 20 سالي دما رابونا يعني چه بيجن
هلدانا هستان ده ده هر واری دا دواره آبینی دا دواره نتوی دا دواره هیویان دا یعنی اف دمکه 14 حتی 20 از باورم یعنی مروب تم لیگرینه ده یک لیگرینه من آرمانجا ما آرمانجا خواه زودی که ولاتکی مجی هبه امجی بزمانه خواه بخونن جی خواه مگود بلکی وان مدرسه که متیدا دخان دجی باندوره که پر لمکر جبرم چند کسی یعنی تیدا کرد بون از وی میناکه ایشتره بیجم ام چند کس کرد بون ایجاد سالان از باورم 88 بود یعنی زوستانا 87 بود دورا 35 دوست مچه بون یعنی ام بیجن چت بیجن خباتا کم کری 35 خورد جد بیستانه بونه دوست من چند کدین شوعی هبون و چند کدین جی پارتیا پیشورو هبون اما تشتک مدکر ده هر روزا دشمه دا ساعته که وکی پارتیا بحث یکی دشینه ماموسته یکی دشینه او ماموسته تنه لسر دیروکا بحث یعنی دروایی اویا افجیرت بجن پروردان نتوی لدروایی دبیستانه یا جبو کتا دیخی ناف پارتیا بحث و آمده کاری دیگه یعنی جو خورتان ایجار ماموسته رفا دیجی نحاضر بو خورت ورجی هاتن یعنی بجن یعنی خاندکار ورجی هاتن اوامه هاتن خانه کو امتدا دخونن ام بون چه دادی برای نزدیکی 45 کس بون ام همه چون گشتن نزدیکی 100 کسی وی دست بیکر گو درس عمل لسر ولات عربان لسر دیروکا عربانه لسر جغرافیا عربانه ام گهدار دکن اما گلک جوان دوست من ای پارتی ای کو از دارم جوان را آخفم ای کو آلیکاری و خم مهانه دادن او خانده کارن جوینه ما حاضر دبن هر روزا سه شمه اما وی جوره من نگو بریم وقتی دین از حرتم مختصر اوی چه دکر سر دیوار چه دکر از درویام وی جوره رف نما اما دری وکر و کته هندر این ماموسته ماتماتیک درس دادا این در نکتبو از بفر موجی مر پرمزم بو کته هندر این مری رحمه خدای رحمه خشاکی المهم چابا کته هندر و همجی یعنی چت بیشن ریو برید بیستانی بو گود سینور ولات عربان عالی با کرد دیگه کرد اجی نه خواندوانی که ابخاص خورد بود یعنی نیوی صفحش ما خورتر بود عالی خواندنه دا من دست خواهدام دیواه حوالی ما اول من هری شخوا از حاضر نابم من دست خواهدام گوره با دیگه که در سینور عربان عالی با کردم مگو دیگه چیه کردستان یعنی وقتی چه بیجی بمباک نوانده تقیه حوالی من هنک مدکنن هنک کیف خوش بون تشتكي بوان اوهات بوان عجيب هات جبرت برتوكي بريدا نويساندن از جواب پشتراستم يعني نكون بيشنا اما بيس من هيري بشتيكو خلاص بو راستا دوي مري بوت راستا نگوت شاشه نكون بي شاشه زاد شوي برتوكي دين ده هنه يا درين چبو يعني وكي مجسارتك دا وا حواله خو هنك نا شهيد كتم چندك شهيد كتم چندك ساغ نهار ربرين پای بلندن در روجاوا دا ایوه دبستانه يعني ما بس مجي چیه وکی جسارتك چیه بو اما پشتی و ایدی بلا خوش مفر نکرم هر چند روزان چه بیژن مخابرات بلکه پلیس دشاندن مالی میگی چهار نما گرگ از درجه بردم شخو حواله من نکن دگوت چه دگوت يعني ایدی الوی دبستانه و ناگری تبیکم چند ریان دوام جدی کرد پشتی وی یعنی بلکه چند مهجی هبود اما وانا وکی کنترل دخواستن جارك اشتهاتن تشت مشتی مال تب گرتن پرتوکن و بلاوو که پارتین و تشتو اری نانت ثانی ایدی مدی چرا نامینه مدب جی بردام راستی یعنی وکی کم لهیویا روز کوابن جوان دا به نجم دا به یعنی ایدی تمامی سال 88 دام کت ناف خباته و ما دست بیکر هنا کس وا تخمین دکن دبیجن بلکی ون پر صاف بون حقی وانجی یعنی مافدارن و پر صاف بون لی پارتیا و تکنی خب دولت راه بون پارتیا و حمیزه دولت دا بون مافدارن اما زانن نکو من نظام بون و دمیجی مزانه بون نکو ما و دمیجی نظام بون
يعني دنیا تف برجواندی بون دنیا تف برجواندی بون اما از باورم یک جی کسی نوی دمه دبیجه به تایبت جی پشتی شر حیشتی و ددیان کلا شقیف هید لبنانه دا نظام بلکی تبیسته به 11 کس لبکی شهید کتن 15 کس جی اسیر کتن جی حوالین پیکی شخوا کسی و دمه هبون دگوتن هم تب دورا 300 کسی بون هم لور بون yani pişti konferansiyê ki berî kongra didiyan li wer piştê wê ez bawerim têkiliya PKK rast bi dewletê re çêbû diriya Felestîniyan re bû diriya kê re bû berî wê ku hebû tune bû berî wê Felestîniyan re hebû bes piştê wê têkilî çêbûye yani bira ew pişt rast bine meva zanibû ne ku me nizanbû yani ji xwe yekî wê demê de digot mektuba ocalan heye ji bîra nivîsandiye berpirsiyarê Sûriyê wê demê ocalan rast jê re dibêje dibê bana pırtıştaki mezem naxwazin ama li ser yani tabii devlete tilcem xwahiş değil tiştekî ji te dixwaze jî yek Tirkiye va birayê Müslüman hebûn ew çêtkirin çi dibêjim millet dikuştin wekî hema ew jî hem wekî Daişê bûn niha jî ji xwe hene em bêjin vayê li dora Idlib wa derana bi navê birayê Müslüman da di sala heyştî heta heyştî û diyan de gelek ملت کشتن لگلک جان ایرش کردن شخواد جه و باجاری وانی کو گرتی حما ام بیشن دولت اما او جلال دوی مکتوبی داد بیشه مکتوب هی یعنی حتی نه جه بلاب کری جه از نظام بلکی تا خوانده به نه خوانده به دو بیشه اشته دولت جمع اگر کسیش با کرتن و تشتانه ام بیشن زانه بل سر تبگری وانا باشه اما دولت از باور ناکم یعنی کو کانه به یعنی وقت خواستک جمع خواستنه و آشکره ام بیشن یعنی تفهم کردن حضرتی بکنن ام بیشن برا پر نه آشکره گرک آشکره به نف هر دره دا جبر که ممکنه ترکی تخته که مزن بکن لی وکیلین تکیلی ام بیشن دوی چاقه شوند از بارم چیه بو دجی کلی داشت بیشه او جلان پشتی گرتن آخواشی بریز او جلان دبیشه دبی چه دبی هنه کس هاتن از باورم حوالی درسون قرار تاش بون اوی دبی یول بون دبی سول بون نزانم او چپی ترکان یعنی کمونیستان دبی هاتن جمال اسد را گوتن اشته ام علاوینه جبرکو جدیر سمی بون ام علاوینه چما والی کاری من ناکن اف سنیه اما اسد بیجه من بد او بریزو جلان بیجه من بدیل خو لور نهشتن یعنی گرک تانی از بدیل یعنی گرک پشتی مکس لور تنبی من شخرا جهر چیکر کو از جتگیری خو دولت فایده ببینم یعنی بیگمان فایده جلی بکیه یکی فایده ببینی و فایده جلی بکیه واز بارم پشت راجی ایدی تگیری فرابون و مزنبون ما بس تا مجبور چیه یعنی که برسیو وکی برسیو کیجی او کسی هانه که بیجن دبیجن واکسانا ممکنه جنزانی چوبون یا جبردا چوبون یا میجیوان هاتو ششتن یا بی اراده خود چوبون یا کسی او خوابان دبون یا وکی نها کل روجاوا هم بیجن تینا رواندن کسی او رواند دبون سال 86 دست من مشترک بود 13-14 سالی بود دایکان میگفت خوازی بخونه خوازی بزوجه یعنی بنه اش حق بیجه یا با اما میگفت بخونم هیویا مو خواندن بود اما پشتی کم کت نف سیاست او واتش تا چه بود راستی یعنی ام گیشتن درجه که اف جیانا مجبوفی گلیبه و ام قطعی پشمان نابن روجا که از چوب میجی خودشون به نگه خودشون روجا که از وگریام جی از به نگه خود وگریام به میجی خود وگریام قط روجا که جی پشمان نابن من چه دی و چه ندی اما از مونه که پر گرینگ چه بیجم هیویدارم هر کس کنه به خدمت ولات خبی که به چه تشتی کنه مکانی با هم بیشن از 18 سالان وکی اکتیف دنیا و تفکر دا خدمت 18 سالان مانه یعنی روزا که از تبیوان دا بوی حتی روزا که از درکت من بیشن دورا 13 سال و تشتگی هم بیشن لچیام هم نزدیکی 14 سالان اما ایدین الناف گلو هم بیشن لوی باجاری یا گرینگ یا هری گرینگ یعنی سالا نودی دا بو از گنده کی بوم لکوبانه
دنگ بیجه که مهبو سال چونی خدا برحمه خشا که وفات کرد ام جبین پشت مجموعی خلاص کرد او جهاتی بوش خرا فقیر بو یعنی رونشت بو اما دنگ بیجه کی گلیری بو یعنی هم رخنه دکر هم به بستران هم جدی دنگ بیجه کی گل بود و هریمه دا دهات ناسین مجی پرس کرد مگو شخم پرتوکا خواه کیشان بو آن بیجن اوه دا من لسر پرتوکه که ام گوتن اوی نویسان بو مگو لسر شورش چد بیجی تدی مشی خوانه زانه که شورش دبی ملت دبینه دده دستینه مگو لسر شورش چد بیجی و دمی از باورم دی سال آلی باشور تبلهویه که مزن هبو دجمن ایرش کربو حاضرتی هبو بودی سا دست پی بکن گو شورش وقت پیتی آگرن شورش وقت پیتی آگرن دتمرن لیوان نامرن یعنی ممکنه سروان دتمره وانی سروان ده گرتن اما دبندان دمات دیسا او کوزیا دمینه از باورم فکر جی وهانه ایجار فکر هناك بالشاش دست ریبران ده تبخوازی نخوازی جن جاران شاش دبی هم جاران راست دبی کانه بگویری یعنی وکی چد بیشن وکی ترینه که او دست بیدایا کانه چپ باده و کانه راست باده دست ریبران ده دمینه هم بخوازی نخوازی بطایبتی جواکی میرو جلاتا ناوین دا یعنی کس باندوره که مزن لسر اوه دیگه لسر ریواچونا پارتیه دیگه از حز دکم او تاریخا کتا ایدی تبلی گریلا بوی او قوناخ از خواز من بشکی دیتر دن سر با مش بوی پر درج دکی دا بینر مجی بینا واتن نبی نه دیرو کاتا بخوا یا تبلی بونا تی ناف تفگری آنجی هاتنا پکه که لوی هرمی بطیبت دورا کوبانی گلکی گرن بو وانتشتانا جبوی که انسان مروف حضرت نرینه تجی بهتر تی بگیجن دوی دیروکا تجی بزانه جبر دناف کردان ده چاندکی وها خراب رونشتیه دکارن 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت برنامه که عربا تماشا بکن دو عربی که قد حیاتا خود تتشت ندیتی و جیان نکری دکارن 4 ساعت البر راوستن که کشو پروبلم روجلاتا نابین ولات عربا چنم نچنم آنجی 4 ترکیه جهودکتی و کن ببند به تلویزیونه کی ترکاده و کرده مویل بر بسکن که او انسانانا لسر پروبلم ترکی چه داخل لیوخته گوته مجاره کرده یا راستی دوی قناخا 45 سالی ده به هزران هر کردکی کو گبرک دانی به لسر تکوشینا کردواری چد ناو پگه که دادبه چد ناو پده که دادبه چد ناو یکیتیه دادبه آنجی تفگره که دیتر سیاسی جی دبه نشرط الله لشکری به لگوری من قهرمانه که یعنی هزرا منه ایجا هندک قهرمانی زیدتر هندکا زیدتر کد دایا هندکا کمتر کد دایا از بر وینا دخوازم که کرد نرخی باتشتا بزانه بش بو بیش دوی ببیزن دوی باق دل نزمیا و جروجا اول دام هین بونا ام دوی هر چی بکن لبلا نبناوی مبی شبر که امش بو گلی خود کن ام دیسه توننه ام دیسه هیچن ام دیسه نتشتکن اف چاندکی گلکی رزی کرمیه یعنی ما تخیر جه ندید راست ام بسالا وکی تو زانه تو خوش زانه ام دکن یعنی مکر لی او کسی که ملجم وینا افتشت کری قنابه منت زانه قهیا خوش بتونه جبر ویه که اف چاندکی رزی از ناقازم که ام وید دل نزمیه که پوچو والا تفگرن ایرو لأوروپا تبخواه دزانه تبخواه لأوروپا دجی تدچه بانقه که تو حسابه که بانقه بده که تپشکه که خوی بانقه بده که او کارمند آنجی کارمند بانقه ناوی خود سر سینگا خود نویسه دما که تا حسابه که بده که تو جوی کارمندی رو وکی پوانه که زیده تری ناوی وینا زیده تر دنویسند به آوای اندامه که دی ترجمرانه مشتریه که دی ترجمرانه تو چه کارید که سر ناوی بی کار کری تنویسی لیما خوابنیه ما ام چه دکنم بجبوی گله ام ناوی خود جیر نانویسن تمزینه چقلک هات که 2 قروش قیمته خود تونه دبی افتشت مکریه حال بو که قد هیاوی جه تونه
قد تشتك ندي تيجي تشتوار قالك هاد نسري ما تشتي تزاني دبي ديروكاتا بيناري ما بزانه بنج برميز از زياده اخر من برندكي راستي يعني برتشتي شو بيجن برتشتي كوميدي هنا برتشتي كوميك هنا برتشتي تراجيديك هنا دجيانا مهلا يعني شو بيجن بتايبت دوا سالين خباطة سياسي دا يعني تحسب بك الروجي المالكي يعني انها ممكن ان بيجن لباكور بري حاجتي وهابو يعني ام بيجن كاسي كو تبي تبقرك يدبو دبج مالا خوش كاري خبر دادا دچو باجار كدين ناوي خاطب هيري جبو كسبي ناس نكيش بو دولت مالاوي امشي للروجاوا از بارم حاجتي بينجان شون دا ايدي با كولتورا تشيب يعني با چاندا خاط مشكاندم ايدي اگر كادروي باكور هبونجي يعني مشتري وها بيجن ابراهيم ايضا برتقال خالد بيجي دبي دما بشتي قلعة شقيف بشتي كونغري دبي جي امدورا سياسة كسيبون ل ما تشكر كادرو تبي باكر بون يعني عم بيجي يكمين كادرو كتبي بي ما جيت جو قرع عمر الميردين الشهيد كت سال 1984 دا تبي بو يكمين ام بيجن كردي كوج روجاوا تبي جكوباني بو زبار اي بيشيا يكمين يعني وما دريش كر حفت حي سالان جبر ما شهيد كت بشرا خدي برحمه خوشاكي او تبي بو اما كادرو هريمي از نات طبعا حواله مكمل جناستكم هي دمج بري و اي باكور تخبتي اما ابراهيم ايضا بيجي چه او برپرس سوري بلبنان بو مثال حشتي حتى حشتي و سيسيا حتى كهات اوروبا بيشتي كو امبيجن جو سمير مشكله شي بني او هات اوروبا بيجي ما او هيزا فكره دو جروب او هيزا كو هي ما كره دو جروبك مشان لآلي عفرين يعني آلي حلب آلي الشيخ مقصود ما جروبك جي مشان دا كوباني دبي هم چون بني كادري هريمي وشاغي تننه ملت پرد بي آلي كار ملت كوباني هم بيجن ايكوا هوالنا لورد مينن دمالان دا بون هم بيجن لجم هن كسام بون آلي كاري دكرن راستی پر قال اویج دیگه بریز قرار داشت که بچه‌ها هم بيجن دبي يعني تكلي خب قال را باش بونه دو چه سنور دهاتیه و کانه بیستن ملت ناس تکری در باز که ببینیم اما یا گرین چیه یعنی یا گرین بنر اف کادرونش ویر که را دکن دبن هین یعنی اوک تنه قام پکن بیژن مزن تنه که کانه به توا حل گری لجهه کی دیلنی لنین بلاف کرن لحر داره اما پشتی کو کادروی هریمی چه بون و کادرونا کتن هر ماله هر جهی یعنی تبری منه سیاسد و چل پنجه گنده که کوبانی یعنی ایکو بیشن نیوی آلی باکر و روجاوا گنده که تنه هم ناچونه کی یک گند هم ای دینه هم توا نازده یعنی ده هر گنده که ده ممکنه هم بیشن پنجه مال هم 20 مال هم 3 مال هم جی بلکی 3 هم بیشن دوسته ما بولی ممکنه 4 5 نه دوسته ما بود ها درون نشته هناك تبغى ناخذ هر بارتي ده جي افيه هناك هوالي ما هبون پر عشق بون بلکه اوجی هر کس لقاسی نرین خود داره طبی بادشتانا لروجاوا چه بون اشکیا خود چاوا بون هم به زمان خود سرد بون هم نکانه بون هر کسی راضی بکن یعنی هم بیشن کسی کوکوته کسی هم بیشن یعنی تو نکانی جوینه که دا هم تب گندینه یعنی هم بیشن کسی هاین داره که جوینه چه دیگه لور انسانی که خواندوان هست، لور مامستاک هست، لور انسانی که دنیا دیتی و گریایی هست، لور انسانی که هم بیشتر گنده خدا کاری خواهی ماله میشی خالگوری به. یعنی دویت تمام راضی بکی دوی جبینه دا. ایجاد لکوری جمامستاکی را شوری که هم بیشتر آخفتن تج گندیا کی کو قط خواندن و کتاب و او نکری ممکنه به زور واره یعنی. جبو به جار نکیشه چه دبود. یعنی پارتی دنیا دا بود. هم بیشتر چون گوتن آخای پیشی وکی کنها لسر و فیسبوک و تشتواری چیت به گوتن آخای پیشی فلان کس خاینه و فلان کس رشه و فلان کس وهایا و فلان کس وهایا ای وهاجی هبود وانا شونه که کم بکن ملت جبهات دور دخسته براستی گلک دوستی مهبون
جارێکی من نویساند بوو نزانم دixwazim niha ji te re jî bêjim dostekî me hebû birayê wî bavê wî mirovekî welat Parîs bû ew niha rêveberê asayîşa herêma Ferhat Tev daye li Rojava rêveberê yani herêmekê ye asayîş ama partiya ketînê rabû nizanî çaxê ez bawerim bi komûnîsta rabû hinekan jî digot bi partiya ew yani partiya gel yani ne girîng e kîjin partî rabê wek dibêjin hermeta me ji teva re ama biraya xwe bûbû dostê min ji ber ku dibistana me da bû bavê wî jî li gund hevalê me çûbûn cem bûbû ama wî çi dikir wî digot ez zanim hûn rast in piştî ku bi saetan diaxivîn digot hûn rast in riya we rast e ama ez tevî we nabim yani zilam çi dik gerek e alîkarî gerek e bikim alîkarî wara bikim tiştek bi we gerek e ez wara bikim ama ez pişta û birayê şehîd agir bû nizam te li Çetaqê di sala 98 da piştî şerê Marûnis em vegerine va awana piştî şerê Marûnis di wir da şehîd ket li gel ez bawerim li gel birlika xwe teva yani hêza xwe teva ew berpirsyarê wê hêzê bû li gel wê hêzê tev şehîd ket erê meha deha bû bîst û didî ez bawerim bîst û didî meha dehan 98 da bû eger ez neşaşim mebesta me çi bû birayê wî bû yani bavê wî birayê wî li gel min medresê da em bêjin dostê me bû û di gurê me da bû û bavê wî jî li gund em bêjin têkiliyê xwe çê bû bû dostê peyekê ama ew bixwe ne partiyeke din diye ez diçûm cem me digot çi gerek e bes bir kesekê din nêcem me sax e belkî tengê me bibîse jî nizanîm ama me bes jê çi ye yani hinek kes hebûn zimanê xwe eşk bûn hinek kes em bêjin zimanê lêxistinê vir da wê da bi kar diwanîn lêdanê yekî gotineke nexweş li ser apô kiriye yan li ser şehîdekî kiriye yan li ser filan kiriye milleteke yani her tişt wê tiştekî bêjî ama tu kanî çi bikî tu kanî bi rindiya xwe tu bihêlî ew ihtirama te bikî ev dibû çi ev dibû sebebek yani em xortin û em kanin vî bikin û em kanin lêdanê bikin û em kanin çi bikin civa sebebana gelek yani hinek kes dihate rivandin dihatin ji dostanî dihatin dirivandin lê me bes çi ye niha jî hene niha jî em bêjin tu nerî hinek partiyan digirin bê sebeb hinek lêdanê dikin donî pêr te dî gotim yek şehîd ketiye dibin lêdana û asayîşê da ama bana yani tu bixwazî nexwazî em vedgerine kur em vedgerine mijara xwe pêşî me gotibû hin dibêjin îslam rast e ke fikir bawerî lê kesê ku pêk tînin ne rast e ha tu tevlî vê hezirê dibê yani ez naxwazim niha mijarkedî vekim li ser vê mijarê niha îro û ew dem piçekî cuda ye rastî ji ber ku niha teknîk pêşketiye insan zanetirin êdî wek dibêjin fonksiyon û dewra dewletbûnê tê lîstin li Rojava yani tu wiha fikirê bi rastî eger îro endamê partiyekî yan jî endamê rêxistinekî xirabiyekê bike ma ew rêxistin bi xwe rast neberpirsiya ew berpirsiya em karin niha jî bêjin em karin vê dawî da jî bêjin bi du gotinan em bêjin belê ez dibêjim Kurdên me partiyên me teva sosyalîstin komûnîstin nizam kîne bigotin ama pratikê de sofîstin sofî ne ev yek dikanin em bêjin demokratiyê ji her kesî dixwazin ama bixwe ne demokratiyê ji her kesî dixwazin wekî ku sê ew ê dikin wekî ku parsê dikin bira filan demokrat bira Tirkî demokratiyê bidê me pir baş e bira Iraq demokratiyê bidê me bira Îran demokratiyê bidê me Sûrî çima ne demokrat e ama tu bixwe demokratî em vê mijarê karin pişta vekin yani erê ji xwe hez dikim beşê bi dawî bêne rastî ji ber ku vê beşê weha bêjin vê beşê em gihîştin vê bawerî her çend ku sala heştî û heştan da min dixwast ku ez derbas bibim lê ji ber ku hinek em bêjin yani wek dibêjin li tevî vê jî heqê me dihata xwarin yani işte tu mentıqê nastikî vir da wê da ye niha jî li vir be meselê em bêjin te dî Newroz hebû Newroz li cem e yani giringiya Newrozê li Rojava di wa salan da wekî giringiya Newrozê nod û yek û nod û di dil bakur bû yani ji bo ku tu kanibî tiştê xwe nîşanî gel bidî û hêza xwe û quweta xwe
من جارا متخواست از هرم یا بهی بچوکی دگو هنه کدین هنه زودا مانه برا اونا هرن یعنی وی آلی دا راستی مزود خواست است یعنی تیکم وقت چد بیشی تیکم ناوا وی اوه وی گنگشی الکا تبی کن یعنی جبو هر کس وی باوری بگه وی باوری از باورم تشتی که هندرد پیه که دا نما بو که من نظام جد گلین جنسی بگره ج کشترین حوالی خواه بگره ج وقت چد بیشن قومپلو و هفته خستنه بگره یعنی حتی سال نودی و تشتانا مطب خوانده بون و مطب زانه بون و ما هنک جن پراتیکه دا دی بون یعنی برای کس و تخمین نکه ها ام پشتی که چون اولید ما با تشتانا دین و ام جبو وی بگریان و جبو وی ام هات نه تیکیه وقت به هفران نینه بلی که ام هرن یعنی حیات سال نودی هم پرورده یا که مدایی بلکی دهان زیاده تر بیستان گروه هم بیشن دهاتن جمع هر جاره ما پرورده دکرن و ما دشاندن گچ خورد تب ساغن هنک ساغن هم بیشن سه پاریوان ها ساغن بلکی زیاده تر هنک شهید کتن خدا برحمه و خشاک که لیدین ساغن کانن یعنی وقت بیشن رفنای خوارم کانن بیشن اما ام گشتی بون وی باوری که دوی ام کاره کی بکن کاره کیش کاره خوی نهایی مستر تم دجیا کی دبین دیویژن آف دجیا کی دبینه گنی دوی یعنی تمام دوی کاری دا کار سیاست هر ور و ور ور و بی قازنج بکو و وای پرورده بکو وای وها بک ایدی دوی ام جوی قناغه درباس من قناغه کدینه قناغه دینه چی بو هر کسی که وا پارتیا ناس کرد هر کسی کرد بلکه هنک تبی پیشمرگا آنده بون من احترام دکن اما دخواست جبو کردینه شکی بگه نه فکر پیه که بود دخواست تبی پیشمرگا به او حقیقیه ما به فکری ام بونو مزم بونو وکم بیجن ام پیرهاتن و مزم بونو ما ناس کرد ما دخواستم چه بگم ما دخواستم هم بیجن یعنی ما راستر دادی قوتر دادی بهستر دادی و اف پارتیا کانه ام بیجن وی کاری بگه جبو وی یعنی ما قرار دا کودی ام ج مرحلات مگوت مرحله سیاسی و تکوشین و خواندن و پرورده درباسی دیرکت درباسی جه شر ببن و هم خورد بون لسر هشی خواه بون یعنی دم هم درباس بون ده قوات خواه بون قوات خواه عقلی فکری فیزیکی فکر مایه من نبون و مکانه بوشی ام و بلکی نبو پارا مکان شهید ببن يعني هر روجه هناك جار هبون هر روجه هم 10 جاران جد مرن ام نه افقاس ضعیف بون که ام لپاش بون ام دنیب جی شریحانی هری گردا بون اما هر انسان که بیشن هر انسان که بیشن پارا خواهد بیشیانه بیداره بلکه او چه بیشن او نبو پارا ما او شهید بون لما تیری خواهد باورم جفای وی دید تعب وی دید و کسی که حواله مبون شهید کتر ام بیجنه وش بیرا منار قد يعني قد حريك جمال نما به هزاران انسان را داوستان دریجیا و ام بیجن 13-14 سالان ام بیجن ام خبات سیاسی جبر او د چاندا پگه که شکمو دگو که آوا دجل در واستکی دبیجه آپویا سلام اسکی پراتیکا دوام به ترکی دگوتن یعنی سلام جوابورا ایدی هم دخوات آخواه بره دکن ای مجی کم پیش را من ناس کرد کت در واسی آوا دجل در واستکی بیره کت نه تبی اوی بویا یعنی جیانه کدینه همه وید بشرات دیان دا به هورگیلی نوی بیجن مدخواست راستی 20 سالان بری داشتی متخواستم بیشم پرتوکه که با هم مشترک بوده و به جاب تعزی بنویسیم. نه وی برنامه ده تو وقتی بیشن سرنویس وی پرتوکه کاری ifade کردم. نه متشکر ممکنه پشتی وی برنامه تا و دیدارات تا که اسقط ننویسیم جی. جبر سه بش بون بشک جی جیانا سیاسی بشک جی جیانا چیان بشک جی چه بیشن جیان و کار. بله یا راستی آلمان چه دی؟ اشتیام وگریم چه دی؟
بله مجتيان خربت فيش يعني بقريا ما تحكي اما دراسة بيجي يعني اما تشتي كوهاتي قلت ممكن برتشت دجيانا سياسي وزاروكتي شو كده كمري كوم دبي ومازن دبي بر نقريب بن ليس باورم دي جيانا باش ديان جيانا كم روجا ما نجي فقست ما أنا دار جرينجر يعني ببيرة من سدمك من بفيرنجا بس ساعتك شل دقيقة داخل ما قصبر كر أقص مبخو دار كر بيناري ما أز باور مو يقدر بكن سدمك يبيه أستفازم كو إنسان بزانه بن أم مروبي كوباغوتنا دبيجي كيا بنا بزانه بن بناس مقاوادي قلاوي كر قال لك بفيرنجي لبرامبري هفدو وكي بيجن بر سوبجكتيف بر نراستقين جبر ويكيجي يكسر دكار حريكي بابجي قوتنا كي بكن ونيرينات تشتيت دربري ازمونات تشل بينجي صالي وكي بيجن بفيرودا بتشي عنجي بافيدا بابجي جبوكو اما تشنبي بلا قداري ما بيناري ما بناس بكا خدي ما قلتنا كيا جبر ويكي مخست كبراستي وهم جوكي ازمونك ايش بوي جواني كرد يبشروج تبخو قلت یکی 14 سالی 15 سالی ایرو دکاره قن ناف حتی بنا 20-25 سالی جی نه تنه لاوروپا گلک دبری کردستان جی ایدی روشاتی گوهرتنه لیدن قناخه مده ده نفشه مده روش جدا ام 13 سالی 14 سالی ما بریاره تشتی مزن دا ام 17-18 سالی بون تشتی گو قد نکه به سریع ده مکر جبروه که دوه اف خورد و جوانانش بوی خواه که آزمون ببین جبروه که او گوتنین تا جیانا تا براستی گلکی گرنگن ده بشین دیتر ده عمل سر بیر آوستن تو چوی نا پکه که تا چه دید به خرابی خود باشی خود چه تا جیان کرن براستی پکه که حرکت که کردیه آن حرکت که وکی گوهنک ده بجن ده گلک برنامه بده جی گلک میوانه ما بخود بجن و پکه که حرکت که بدسته دولتا ترکاتی آما کرنه جبه گرانتر گوتن تینه کرنه جبروه که هم نرخاندن آنجا شروع بکرنه بیرنگی اسپازم که تو وکی گریلای که کهون وکی شروانک تکو شرکی کردوار لسر وی که هزری خود بجر گوری آزمون خود شده تجیان کری بویرین تجیان کری وکی تب خوشی گوتی چکو تازی وکری هر کسک بلا تماشا بکن و از دخوازم اف برنامه جبی به دست بکش بوی وان کسی که براستی اف قناخانه جیان کری بکاره من درکه من پیشا کامرای و با آخفن درده من نه از وکی هنکا وکی بیشن از ایدی کام بجسارت بن ام تشتا بیشن تشتک ترسک مرسک تشتک یوهاش خود تونه درده که ما اگر ام براستی ترسیا بانش خواب ندشونه نافشار اگر ترسکی ما جهندکا هبو آیا جدولتا جپارتیا جتشنا جخواه ام ندشونه نافشار جبروه که کیروکی وها هر نینن مجارا من نعبه مجارا من مثلا مش نعبه از دخوازم که براستی ام لسر وی خالی را وستن تشتی اوبجکتیف تشتی راستقین تکوشینه کاتیه مشان به سالایا تکوشینه کاتیه مشان اوه 30-40 ساله آزمونه که کردواری آزمونه که تکوشینه هیا از پازم که هر کس لسر وی آزمونه سر وقت پی بگیجه ما چو برای خواه ما شر کرد از پازم که هر کس ویا ببینه ببیزه بزانه بی که اوش بوی چه بو اوه چه ما پیکار سیاستا کردی پراستید ورده چه بو شروانتی چه بو جه کسی که وقتی تا از پازم که تشتین راست ببیزن مثلا نه جسارت نه ویرکیه جی جبوی ویناجز و برنامه بتره درست ناکم علاقته پیرنینه تنه آزمونات بس جبوی که پیش روژا جوان کرد روناهی ببی جبر وی که حز دکم دبشم پیش تا تسر هورگرم وی مجاره بهتر راست من ده سری دا جیگوت از دیسا دوباره بکم هونه کی زلال بکم ده او پرتوکو که من گلک بس من کرد وکی کرتا چیروک نویساندن یعنی چیروک جیانا ما گلک دهاتن خواندن و گلک هسان گوتن هناك بكردي نویساندن کردی پر ندهاتن خواندن دو گوتن دریجن و گلک جیم عربی نویساندن
هنا كان تقول جمرة بشين أما الراس بكن وتشيكن هنا كان تقول الجم خا تومار كريه أم بشرا كانن كو جرك بو أم كانن اشترى الراس بكن بشين مالا طبعا آوا يا جرين نبابو يا جرين تشتكي دينيا من لسر شبكة نویسان دبو من گلک نویسان دست کنم وای بکم رومانک جی شبکه تنه اما از باورم دیروکا وید تفگره دا و بتایبت جی سالی ام بیجیم کن سالی نباشر اویا وید چه بکی و جهل بسته که دریشتره جه رومانه که فراتره چیروکا که مزنه یعنی چیروکا بلکی چیروکا شروانه کی بی هنک وها ناو لی بکن اما بصدان ناوی بصدان شهید را در باست بر ناوی بصدان زندی بیتی را در باست بر چیروکا گله کسی هانه که ام بیشن واندانه ما فی وان هاتی خوارنه ما ها بیشن هنه کس ام بیشن هنه بلکی هنک بیشن ظلم لی هاتی کرن اما وانجی بکن اما بس سیدا پیمان دا هفته تی سربست بپرسی و از تشتی بنام بهیستی و بچاوان دیتی بیشم ابیا و جنبشی پاشرو جرا بلکی ام نمرو به پر مزنم کو هنک واناین پر مزنج ما بگرم اما هری که دیروکا اسلام دا واتشتا بلکی پرتی دیتم دبیجن فلان کس لفلان داره وها گوتی و فلان کس لفلان داره وها کریه نه او کسی هانی که آمده به کسی که دین نزانه ما کی چه زانه که بیشن 1400 سال بره فلان کس را چه لسر فلان مجاره چه بود اما لجمع نظام شانسی مبو یعنی حوالی مهبون دوستی مهبون یعنی هم ده هر جبینه دا الا ده جبینه هانه هری تنگ داجی آگاهی دگیشته من که چه دبیو چه نابه دادی تشتی که دزی پرتن نبو اما که تشتی دزی جی هبونا يعني خبر دقيشت ما الا هبالا كيماتي هبو نهاجي وكافنجي جبي بيتر ديروكا يعني اهانا هري كيم كو آگاهي ملسر هبون آگاهي ما بطايبت كسي بدمي تف اي شهيد كت اي دركت اي وفات كر حيشتي وحتى حيشتي وشش ما بطايبت افدما چند مها خدانه بدمي چه کسی که کون بون ایکو ما بون ملسر خواند ایکو نویسان دی بون ملسر خواند ایکو ما بون بیره هفتی تندی تو ما بهفتی تو مجی پرس کرد یعنی جبو که جه حیشتی وردا شخوایی بری حیشتی جی هبون هنه کس هبون ده دیرو که وید تفگره دا تشتی که تاری لجم من نمینه جم کسی که دین مایه نمایه او مجاره ویه اما از کانم بیشم فلان ساله واب ویه فلان کس وها گوتیه فلان کس چکریه اف سباباش کوهاتیه کی بو برپرسیاره و کی کشت کی کو هتا کشتن یعنی وانا گشتی من بخوا از دویدا گشتم باوریه کی و من دهش خدا زلال کریه به تایبت ام بیشن ایکو من نظامو اما تشتی دینه ای ام بیشن پشتی کو ام تبی بون و حواله ما هبون وانا تشنه بربچاون اما دریا و دیداره را و تشتی هانه که هنه کس مرافت که ایکو ندنابده ایکو نبده ذات برای گله کانتینه اما هر کس برنگه کی دبینه از بیشم بله یعنی ممکنه حواله که میدین جیب مرا وربو از نهاش دخونم یعنی نیرنی وان دخونم او بچاوه کی نیره از بچاوه کی دین نیره نگرنگه از نیرین حتی خواستم بزانم من کارم گلگله کاشبا او ممکنه تب یک تب رش دبینه یک تب سپی دبینه لنوعي عم بيجن دماغ رش وسبيدا كاسكو سور وزرجي صاني يعني تبنها افقص دنيا تاني نرش وسبيه اجبو في عند خازن يعني شانس كي مي ديجي هبو اشترى بيجم د سالا نود ويا كده ام تدي كم جاران شون اكاديمي واتن لي سالا نود ويا كان او بشي زندان يكون من نديبو ضد يعني قد اغاهي ما بركيم بون والجمع وكي افسانه كيبو وكي اسطوره كيبو وكي خونه كيبو اما كسان ببينن ام بيجي يك جوان اورهان ايدن يك جوان نظام فلان كس پر ناز ناخذ من اون تك بيجم اما وانا وكي خونه كيبوش ما بين انساناج بك دما كماد جبينا د قال وان دكر يا نبيسي وان دهاتن ورگراندن مشخلكه رو دخاند بري سال نودي
راستی ام پی تاثیر دبون بری کوم خلقی تاثیر بکن يعني بتشتي وانا راستي شي انسان مظلوم بن وكي مظلوم وخيري وكمال وقال لك الدنيا بيجن بنا حرسب نابن اللي قال لك الدنيا عاكف اما شانسي مدى صار نودويا كده ودمكو ازلا اكاديميه بوم لقال قامبا لبنان افنا تبلو يعني ايه هناك زندان جروبا هري مزن شغل وربونس بار ميوزيكي بلكي شيست حفتي كسك حبون زوج خوي شغل او شيكرن كونفرنس شيكرن و تركيا مش ويا شغل هندك بري مشترك بود ام بيشي داشين بري حيشتي جنب شو تركيا دهاتن يعني فرج تركي ندور بون اجا تركيا ممكن ابقى سنه خورتو لمن جهدار ذكر وتشتكوا من النظام بوجي بشرا هناك جمار دهاتا ورقراندن اف تشتكوا لسه چهار صاحي هي متبديتن جبو فيد بيجن بلقي تشتكوا عن بيجن جبو پاشروجي يعني ببنا چه يك بخازي اگر بلقاك يجي بستني فلان كاس فلان دري واحد بوتيك كاني بشتاخا بشتراس بيجم ما جبوي في ازمونه كد في ازمون جواري اشكره كن وري دربريج بوي خورت انجي جوان كليه بشروج راست كلكي گرگه باش از بیم داوی و بشه بینن پر دریش کرد و بشه که دیتر ده ام سروان بجارین گرین گفتگو آنجی گفتو بیجه که خوش راست تشته که تو بیجهش بوی داویا و بشه سپاس دکن باشه گلک سپاس شبات بمینه خوش هر بجی دلیت صاحبه امید بشه که دیتر ده بینر مرا بین جمعه گلک صاحبه سپاس شب باش بینرین عزیزم گشت داویا و ویدیو خو از حز دکم هن براستی لپای وان ویدیو بچن جبر گلک زانیارین گرین گلک آزمونین گرین و جبوی و ورنه در برین هنده سود جوار بگرین گلک تشت جبوی و نونه گلک تشتوی و نبیست بن صدیستاد نرینن میوانا نرینن من نرینن میوانا اونا گریدای منه اوت کسی که دیتر گریناد بگمان ایدی هونه بخوا انجام جدر بخن هر چه ام دکن جبوی تیگشتنا کرد بونه تیگشتنا دوزا کرد بونه تیگشتن و پشت برنا تگوشنا کردواریه شبکی خوش هر بینن دخوشیه ده دما ببینه خوش ده ویدیو دیتر ده یعنی بشا دیتر ده وکی مگاوا دیتر جی گوتی لسر جیانا گریلا تشتی عالی و شروانتی عالی و سیاسی امر سروان خالن گرنگ راوستن تشتی هاتی جیان کرنه می راوستن گلک مروف به هزار مروفه کو اف قناخن زحمت درباس گری و کدواد ناف دهایی دوی اف مرووانا باف وکی مگاوا دی گوتی درده من نه او ام تشنا آشکره بکن درده ما او تنه کلا ما او براستی ام وی آزمونا گرام بها براستین وی و جبوی و در ببرن آلیه وی پیروز آلیه وی بربچاف آلیه وی قهرمانی لی آلیه وی قلسی ترسونکتی بیکیری وان آلیانا همی تشتی خوبه می بانا جبوی و در ببرن جبر وی که جبوی هن جوا ویدیو ما آگه در بن تکای ببن آبونه داکو دما ویدیو هاتا و شاندن جبوی و قیام وری دما مینه خوش شب باش